anda kenyang kunga tatakuna ana kisindinga ana kiskutainga agati kitabe Musa digaro kitabe nga ara gumbomba golle bure kempi nyime kitabe ngina gai kitabe nga qaraga da agati Musa ke qotene on take angin da Allah na kitabe ngina angin sawana kendi anda mundu koni nga Allah ganda kinanga himbe ga an khairengo himbe dor lara ana kinya kinanga de hada mare min ta taklifu munda ma kenya ken siren ko sey wal ma kenya ken siren ko sey har gina go kenya na ken ta Allah da khat har gida ga ta kenya na ngati ma ganya bane ke bi ken duram biya iti Musa ke qoto on taki Allah jagan tai ara nyaga ngira kina kan tai ana rigana malika na gide nyugo wutu gide be go gemme I jama ke hakken asele ken su klenu sikisi na litai na yankandi magawo tintono yonkolanuma ay waga kamo ana riga minna wara kamma siza ga sumu nyonge خلاص neman kini ila fusrin Allah kadi harawti yang ngate qarariga ma na wara kama qasmu no yere asige orna kutem bukan bismillah adikem balle angum balla koy ay wakil hidu halli aga tagarariga awa gide murgi nandiga awa kebrenga anga ara maninya kempalle aga barakare bismillah Allah taala fatamun daum galli gambe aga kamma ada hinne galli gambe aga tugulli gana ago yanga ngate ndugundini aga yahudi an sunya aga hinya na gilli kasarandunga aga sunya halakini ولقد علمتم الذين يهوديان والله أنكم يمون تتكتكي اعتدوا أغا يهوديان دي كوبينو غا دغران قرانا نيادا أغا دي سبتين كوتان تانجيين دي تانجي يعني نيغري غاي كدي كنا دي تانجي سنغان كان بسان تانجي نيا أنا جلان راجين دي أنجي نياغان تهوي أن تانجي نيا دي منجان غنداري وقت كبه إن الصيد awatu himinu gara e yamare en sori awatu bismillah faqulna lahum biga yamare en sori ogutunga uti dangani an kunnanya sanum bunuya e wa kulla tengani Allah hinenga fakanuha isuye bido sigi dangi halle kun sanum bunu sukara فجعلناها oda ke yangan katainya bimme bunde batimai lima debu dangane nga ke debe awa jomme nagane aro debumbe ngawa halle wa mau'izatan oranya wajunde tokonde ya Allah kannanunda ini du mogotu Allah gana de maga kenya maganya de ase walla da anan taga mo ngilla nanya gidin parenga nanya sanum puninga nanya gidinga kem palle anan kari debendi mogo ora sunna sanum puninga atagani sikandi nakalu mina ngana himbe nya serenga manna hulane kitakundu aro hulane ngara me hingara kini kinyo khilin nakal na batten to gay ja sereni du mo to hulane ka jengno koy akin ka jengna kundo da huwa nakal kinyo khili an nakal rabbana waj'alnaha nakalan debe ke wono harleki التي قرانيا لما بين يديها وما خلفها بين يديها أغنى هم بينو جوندي كنديا هاي وما خلفها هم بينو غورنا هلغا أو نهار لك دبي بيدو كنو يسنون كنيغا الله غتي مغا تانغي سبيتين كوتان أونو mananya Allah anti ma ho yugo nyere garanya
Allah ri nyakundu kibla ko men ni du mo Allah so ngade ki Allah bani yani awi Allah gondi ken ko tamma ho boyi lengi ho makahay agata na waranga ma wala Allah yunda ko mi do Allah na ngade ko siru dawuda siru nyanyi tanyere wudun sirani de be to wonati ailatu aw aqaba dingiran aqaba aw anqaba wali zordani frontieri walma aw koyde aw sirin walma zordan do saudiyan adabi wono hasa min pakaranta mo gondi kata sura fini mo sa awon tanyere wudunu sere debe kinga beni de ini bira mo sere ndi mo sere Allah yi jarabi yahudiyanu ni nande sibitin ko tanga kini yahudiyanu ko ta daronte kebrenga annaga amundi imaga nyere rige nyaken kota igolle ni nyere pinyi nga kebrenga koyen kota koyen kutengi da kebrenga ina nyere liga aw gilla alla jarabiyenga sibitin kota ngana kiye nyere ngo gabono jinka mama ga bimbi nga koyen kutendi nyere men takitine jango ana bimbi Allah ri jarab tikiya ko sawura awa himbe ga worninya iblisa akengi gollenga akuna kanengi adamare min intan to kono de wanta tambono iblisa aw woce denya na serenga anda koto yimi abaka quraidi ko sawura di gollenga bari kembali iblisa aywa ari yati heri wi قال لهم اسمعوا هيرك حقيقه دي حقران دنگا تونو نجي ko manan kutiya nga anyon kinga ndangara an wodin harban take ara kempere nya kam wati daga ni agawo awa kun qoru kutunu awa sabbe jintate na holo qorun kutatate kebire nga naro awa sabbe jingarame jingorona di awa baka aru nyara worno awa baka nyeru nganda yang awa ko mu kuri bra kebe nga awana lakkan tegi kade kebe nga himbe ga di sibitin kota nga ay me kun so onde ke nyere ana kelliga ko en kutin di nyere ga makite افترقوا ثلاثه دبين تغاندي سكوي 12000 فعلوا ذلك ايوا دبين تغاندي سكوي ومن تامدو هلو سره ko kunda anya basana ko aywa kun di anna gamni oy me kun so onde nyere ko ora kinyari ko bakiye hangen kallen ku dende ay hangen kallen yalladi donc sibidin koda to ma nyere nyeri imati o ma riga hangen di imati o ma riga to sibidin koda o ma nyere liga donc o ganda kumel la kentere nyere kane sibidin koda ken ora nyere liga sibidin koda o ga mai kenya na sibidin na dangi ko en kute kumme ken nyama mai kenadi ba sibidin kota nyere ngana gabo jinka mama go bimbini hime ndaro kumendi amo kel la kan ta sibidin kota ma dangi ke birenga angara la kan ta sibidin kota anda nyere liga sibidin kota himini wala famu mo siren kama kundi garo ki bo banu garo amo bane ke un tambe do sere ira golle ke dabari ira yiga gaga mo be gallida Allah ri yilla ni nya sanum bunuma ira bido sikinya sanum buna gondi akem bido kusiki no gondi imayige imamini kem palle ikara kem be ganna du sanum bunu be ga duna de sisa kundu kem piti ku diba koyde ko mi hono wotu ni sanum bunu sire yilla den on to kem mo sanum bunu sire yilla den ay sanum bunu beni gono Allah ta ko da wartinge Allah ma ko ho illa sanum bunu hina magdi bare hina anga ngari na lembe sa uce ganda yan so kala وقيل ما السخاء
مسخت شبابهم awonti ida aywa lemna honnan kayunya yilla sanum kununga ado ida krisunya gijim parunga وقيل الذين مسخوا خنازير أهل المائدة yo kinki samurmi alla kondi ori nya sanum kununga amati lemina nya ke krisinya ke agar himbe ko nan kambe himbe on kambe kinya timatin anna munga nanti adamare mun bugo sanum punin yere khari na keso dina dungen suma dunga de al nasara no hal yahudiya way dina dungen suma adamare mun bugo hawa adu adama yadi do ko sanum punin tatawwara wa tatawwara donc attaga mo yille na taga mo yilla na taga mo yilla mo adamare mun hakare ngana kelliti hakare buri hakare sirni ma garandi ni o ma kitabe lugu kabila kun sanu bunu benu ga yille na yille honne honne mi harama remma hasa kun tano hasa kun yinde kun ga tara nyime kun tano ga kibe hasa kun taga honi wono woni be ke ngure ta ile na hota nai ma ina hoy wono bugundi kunyanya sibe go magay sisa na hoy wono bugundi kunyanya nanu bunu go magay sisa kulli akadib asuni samdaw bilingi ago go to la asala min as-sihha la silin da ho wada nan di'a anda wasaha taga hoy wono yaqardun woni mine بحسب المناخ nasa bunya ibra mo kin ta no khari kinya wani ken do nan da yille hoywe na yille hoywe akebin tunya kersun wa konni o hay no ko be sa ko no to wayre ko wonde gabe anyiri idiga mina mani buwere ibra mo be ganyire ngani jilli mo nga aro diga mo aro sawiye mo kenta ayre kare no ko be ga ko teno idiga no yo ken no to ko no anta to ko no ada mari men ga wa himbe gan tali daba non da donc kempo gabe yawo yana ambira mo nga ta ga bakari ambira mo ta keten ala warne mani al inqirad aw ni mene mi go gunne bin qalama ke to o sera iwa kalama wando ngon ngono dunar lengi kutenda tamu baka mi ima ko sinandi ile na hoy wede ay ibira mo nya taga ne okari atu indemo ku kutendi kay kebirenga akabande mo sereni kari anwa nyini kumbo na mo hada mo warantengi ya anwa nyini inda yadana icienga beni I hatenna handeni mi kambinna handeni aywa ma anne gawni I qotenna handeni ira daqi indini inda wagasindini ko serungi kallini karini ibram woni me qoton nan qoton alla garu kendo ayille na nyakay puta banade ta hoy gon na yille na nyakay ay kentan sanum bone manya adamare menga hoy go mayno kenga yille na nyasinga hoy go mayno kenga yille na yananga nani nanyi sinni adamare menye hara gandai oyi menu tagamo awon nagasina ho bakai kesuni dingira mo aro biray mo aro wakati ni lamoy o kundar ne yille na ho tanay on adabar mi ibrahim usu ya wa karne lengi islam lemu magani yo kala mon ne tay yo kala pakatay su kadu mahat su gare khalas ndi hakre ni menda duguna tay bismillah wa iz rasulullah yanginna birin simma qala musa gati isrun dangani ata allah taala alla wan kunya marini awan qursinni awan nanyuwi qalu
iri musa o sere ñugo ankara oma a kallanantu allah ñago da a kallanango bangene mogoɓe o dangani iri keña ko musa da musa ra allah ñaga musa ra allah ñaga awa allah ta dangani awa di musa akida ti allah wayi aga yamarna agana na kurusi bismillah قالوا iti musa dangani yalla angin no gutigini yawa awa nginyen po yawa an suino yawa odo hi qoren kanda o seren kara anna allah nyagoda awa ago tuini mo be ser kallana ante onan na qurusi bismillah musa ti dangani mo tangay mundu allah maga ngi musa nya ili samundu nyangi nyini nasrun pi qorenya hinne kene samda he samda woni Allah ya gana anin kisin samda ndangi na gaide ira to sanan tawi so benga qalu musa sarun da dangane ke birenga kamanya ga odangane ambangan di odangane na ke wunni maniya na ke sino mani minna bakaratu na yarin qillai kaketai kini bani na huye na bani karana bani qusi aha ketai awuna bani na huwa awuna yar na huwa ga awru yire bani na huwa na bani bismillah qala كيف موسى في دعاني أتى الله تعالى أو دالني أتناك نباني نقص قصي نلم غاي نغندو يني سند لما غنغا يعني أنينا نغندو يا خير الأمور واسطها لكن أو كأنك نغندو بسم الله فافعلوا ما الموسى تيدانغاني يا خرهم غوليسا يا ايامر نكينا خراتير نكرا كيورا انا ترني هو انكو ناندي انا همي غنا كاندا ارني قطا مدينه هنغادي ترني كتو كومسا مي كارا خركينيا اري غونغودي بسم الله يدي موسى دانغاني akaman nyaga o dangani ambangan di oda malawa anunin ka manin nan dambini wole nyani wa norro nyani wa na dumbe nyani wa na kulle nyani wa ayo amwo oda wum pakentu ari gomode bismillah qala musa ti dangani أدى الله تعالى أوتني إنك بقرة ناياني صفراء ولنيني فاقع لونها ولأو أو كم قتني تسر الناظرين غناك أو غلان للمونو دي أغاو مغبي ولي بيغني أو ولا قتني أنا ورباني أو لونا دا إذا كنا نبي بسم الله قالوا إن موسى دعاني ادعو لنا أنك من يعا ودعاني أم بعند ودعاني ما هي من نندمني كده أورا هاتين دمن كان نانون تبانا نانيونو أو قولني نانيونو أنت قولني وابننا كن قطو إن البقرة تشابه أنيامي ومغادي أو أنيامي ومغادي أيمان أنيامي دي وإنا أكو إن شاء الله الله بغنا كانوا ونكني الله بارك الله صلى أتي إجماعي تنيري إن شاء الله أما يبانغيني إذا كرابدا نيتوقع بتلي براكمي أننا بارك إن شاء الله نكون ندي نكمن تقطني هنون الله كنا دمتي الله كنا دمتي أنت ولا أنك يهدي ناتوا موتني الله كنا دمتي الله كنا دمتي Allah hidu duro Allah wang sindai angara hin sembeli ke banga bani aka mangande man kanga na ken take buari ngoke nyana ngoke konni ngoke nyana ngoke konni amma sembeli ka banga awan jarabini de awan jarabini
ibla inshallah konni Allah haygara Musa sirum digamen seroda Allah farin qarajabun kini igam baga ke konni imai kata na ke moto mu karabada nisrina akhiratu wadi inshallah anna nyang kam badi sare khair khore ngadi bismillah qala kebirenga Musa ti dangani nge kama Allah awdalini atinake na nyani na qajante heti gullenga yin sogononde wala tastalhar amma qajati gullenga imya ga sohom minini musallamatun nake kisintemo nashiyata illi annaka mun gullin batin suya la shiyata none sunda fiha nakedi andabu ay minoninga awche ama gulli ama soho ama jibunde nya ke wati nanyi ku hillanya ne kuma ko kwa wala liki wutiyenga ama kenya yani gulli batin tay dabanga na gulli gullin batin mo yintemba kai anda yindem buga yinde be ga worni senu ken no koya anda dalla mo ewa fata mayengo walle ken yinde kurba senu de arwa yinde laslina atikem batinde golle bat sundai katunde batindai gara batindai lido batindai gulo batindai zu batindai بسم الله قالوا كبرنا إذ موسى دعني لا نجعت سيساني أنغري بالحق تدونا بتقرا فانكت قرا دمبنتو نا ووم باقنتو نا حتم مغنتو كبرنا أيوا أقول لي نا أقول لي أمبلاو كودا كنتو أيا إذا iro munyendi iwa mundunu seri karantege na wuren gabe yana ma na wuren gabe yana ma iro munyendi iwa mundunu iwa mundunu iwa mundunu iwa mundunu ira ibuga kama yugo ni bani Israel como sirenyani akara watin ga kinye na yagare bani nyama na yagare ke gara sare yagare ara kenna ya wutu adiga wara diga ngudi Allah como sirege ara ko awa ika gumen daga ni kinga lemle ke mai adi aywa lemme ki ganda qoro na be ngadiga wara diga ni annan na ke kinai awa kirsen kara lemme ke ariwis awari qoro lemme ke golle yamani awra aswa na anda gaga awa jonkon tawani sikoi aw tani bane kinni imeya aw tani bane kinni maya aw tani bane kinni Allah urondi aw uron tani sikoi aw tani bane kenkene aw bane nyana imma khidima aw bane nyana Allah taala khidimandenga a limnike ari qoro amma ta dangane an wura ke dawa yawa sute hulani ne aiwa ba na yugo wonunga aiwa an pawara to anda kebenga atinge da an anda qoro tankinanga banga na diga an mutuni na ke nga mununa magati Ibrahim kama Allah ko musri ado Ishaq ado Yaqub kama aiwa ngam amununa magati kinga annalinga an anda kin ko ni na ke wurnanga anta balamaga fa'ala kama amashahu limninge antiga gullaqe ya mangara kara mobe aran nan qiriti Ibrahim kaman togonga Ishaq kaman togo Yaqub kaman togo nali nan sehada ati setin kama adi nge mamatin nan setanga de adan nan da dangan setinda amma katinda abada aywa manda awa aran awa arun nali kati mai ada dangani an mura sagandi an ga gagana awa misalli min qallu siki ga anaya mo be lakinda
فذهب فأتاه leminen do awan andiga malika nyille na yasri ari ada dangani anna gaga na manime قالت له adi adangani nga gaga na awa min qallu siki nga ngura kimara فقال له ada dangani anga kobono nga dubuli ne nga nyena min qallu tumiyan kama diga kamara فقال لا adimadu ثم ذهب إلى أمه adiya kati mai araka dangani ti hoti wa hono tumun kinna ma kanda ntinta kendi فقالت له manti diga gaga ay tumun kalakin da hina an da gemari katan da gure liga فذهب فأتاه adiga atinda kimara matinna gaga ngatin ka onda gemari katin da gure liga na lakida فأعطاه فيها إسنة atin wa ke ka dubli ne nganya na min qallu tamidu hillo ya ma diga kamara فأبى lemnen timadu ذهب إلى أمه arikati maya له إن هذا aywa ati kebrenga aywa فقالت له إن هذا ملك من عند الله leminen ta raki mada nanti aywa ati imma kan ne wa tambu hillo manti kenta ni sire goyi kinyana Allah ki hoyaye فاذهب إليه kebrenga diga katai فقئه السلام anna nginen kada وقل له an wutina da owa ki me shawarni yalli onan nanga ga wa mu ma gaga فذهب إليه وأخبره adiga ara yigo kenyino ara khibari timmati anta ni sire tinna ankuni tiyalli onan nanga ga wa ma gaga فقال له إن بني kebrenga yigo ke ta danga ni ngani malika ke ya adi awa seru iworni me kari iganda me kari aywa igannabe mundunu aworni gemu anna ke yayi ku sabura sire kallana ngo tuini mogobe kebre amma agaga hina إلا بملء maken ko tanga naki an wutini daga ni ina nake inda kurusi na kere a hatim pakanga na gemu kange be ya kena jongonga فعل ما أمر به i awa isageti nanga iranya ke mogodi والفتى هو الشاب السقي ken honnan kai anga adga mun wal qistan di wurnara ti honnan kai honnan sire ولا شك أنه كان sikan dadi aw ke mogodi sire be gawi ina burin su tani ne su koy daiman banin ni me banin mai banin allah ken kiyem akiyen gollenga wuron ka wakati nga ma su koy ni me bane ma bane allah bane هذا هو السخاء هم بيجا مع ناس سكين الله ينطون السخاء يعني هون سرعون تنبض بس أما خلي عندك إن الله يا الله خلي عندك إن الله يا والسخاء هو أنت تقام مع هم بينام هذا أسوء دكانتهم كمولي مقتصر من الإسرائيليات أولي كده كونوا مع بني إسرائيل eqsanu kan karin katuntin wodani ibe do sharia nga gemme aganta botero no sharia nga o wa karma o na henete nga abe do sharia nga gemme ago botero no sharia nga o wa karna na tu na lebu ka bangan nanti kesre ya ke koni ke asabura o ma golitiki o ma wajite iranya na islama o ne botero ko yo munde ngadi na kangari be ga kati oda israiliyat kuya iya ni dina kasenga iya ni kita yo kasen dungununga kai hinga be nan dangi o ko hono wono ira illa na kupa hono wono wato ke mo gondi bra ke hayge na hakorenge duare ma gun na hanga amma gara himbe ko mo kan yana andani na hakata na ke akidati limne ke duare ma gondi siren nanya am ponta ani demo ke mogodi anyime ado alla komu ado alla ken khair ko renyi ken tuye siren ma ken na ko ren alla komu qorun daron taun ngadi isa kam musa ka ibrahim kama yaqub kama alla ibor de ken ko ni donc komunna alla komu qorun daro alla qorenni an kallamunda asrebe gan qorama kinga da ko yang awan gerin qore su nge kamani hulani yayi de ngina ya kome kibirenga an alla qoren tununda de ngeni musu ngeni yaquba yayi ngeni ibrahima yayi ngeni ishaqa yayi ku qore yahudiyan ma
ikampansu ya ka kungara koy nge heti kamane ne nge kamani hulani yayi ko Allah ko ga yimma nda kita Allah yayi ibra Allah qore mutini do kinga Allah qore mutini ti tagmantunwa ti ayanunwa Allah ko mu qorunka Allah mutini ti yake mo yadi ja hulani dan kisu Allah ya komeni kebire nga jasimo Allah koy hulani kana komeni ayana hulani kana ku ayana daro ayana kisunya da ibra jasen to kido Allah badde koy amma to da khirnya hulanda Allah ko musuru ito on konne do Allah to on badde islam nga nyana kiya sabra ki gawtu inani Allah ko musuru Allah wi darno na karama nyayda ke yugusre ndiga na ngara gunnendi na kariha Allah laburu ngono jarndo ngono hayani ngono Ibrahim kinni karama yi Allah garanya libne ke hawata Ibrahim fusubi haygi ko sunu hoy ke su nesindengono karama ngo Allah wallunda duare mawo na hangai o malika ngoyille ne Allah ko musrunga awille ne serenga ken kullengo sikanta kende daban nan sa humu men nan sehe ken wona karama Allah ko munda o zero hare ay sehene bala amma hare asihada donc yelimu ni sehene Dawuda da yi sehene Suleiman da Allah gara hohonya mu'jizai annabi nyum da kifarunda awanya na karamai iwal dun qada kebidan awani nan sihada donc kinta ngena muhaliya nan sehene Allah kumunda ko don sai Allah fa seninda nyugomen sihada sinin sihada antanyim mu'jiza yani kunda ma wena karama Allah kuma surunda ken qaida ko ga ya mu'jiza annabi mun da ke farunda muhalihi kinnya karama Allah kuma surunda kan mu'jiza hiru mo kapame ken mawadi kana goni sala bismillah wa iz ida khurus ati wa ma kanu yafalun imayr nanya ko ina sabuna jongo ngabo e nam patem pakan kan ke ngabe ni de nga imiana qotondi de Musa ti dangani ifalu ma tumaru imbe ga kada karakenya sa igara qotondi Allah kara qotondi maka Allah sallallahu alaihi wasallam ati Musa gati Allah ta'ala na kurusi tiganna nawo na kurusi na yi wasene tin kai gara qotondi Allah da qotondi ma bismillah wa iz adi biren simma karin di nyongiya arammi nyonto akamantu agundi wallahu ta'ala Allah ne hom bugundi ndane an kunganya te kumuna go kemuni are menyon to anyani mpe anna bugandui ko hulani kay ke hulani yani kenga nyon do bagiya be sura akala nyon do bagidu ya maga akala sa ken kadaro agara menyon to ndadi sura akala muya kyani game ki yinkolan bira kibi agara nyingi karibani Israel qasim ke ngade akama matu be sura nyon do baki yimin ngasengu Allah da asugani Allah be jondi aw hombu woni aga kibi mo woni kem batini aga mi Musa tan Allah nyaga gada Musa Allah nyaga Allah ta'ala na khurus ayra diga men nyun ko lanya diga men panan bala andi kini koni mo kem pankiyen day mo siri
basrebe wa diga mi kesringa an wala samini aw komi anga ture diga min no nyani uslimu ni benu diga ngone killi benu gono igo mukana pitakini nan siti alla dara ke diga ngone mo konayi ba nga ne ke diga me yon kolamu an woti si ngen taw na ke kutendri gaida ba diga me yon kolama konai e diga me ngara ko na mo yon kolam dai nan taw awarna yi mengo donc qur'an ngana hay arabun diga ko ni mo be kan pang jantengani ken duro nya sugranteni na awrati ken duro himbe do tenga danan pitakini to kyo ka fakui diga men la garunya hayge arakenya diga men nyonkola arakeli diga men na kadi kona yonkola ke muku anganta taw na butun tereka donc aram pitak arakita killa ngana si jamu taw mangara tereka bismillah فقلنا epi atla gari nanya itradu ngari nari fi digamen kutinendi narum nakanen ko na ke khurusi imayr nanya nanga khurusi oti na mania oti dangani اضربوا karana ankatu ببعدها tin na khuru adi khara huren katu tin na khurusin dekiyu يحيي الله الموتى Allah taala wa kara hurun murundini كذلك ke mo yadi de ويريكم Allah hayegi awan kun ngarini آياته illa ni enta guman jonga لعلكم kumani aw sinan kunga تعقلون an hakare a hakarante akon demo dina gum ma to gonda karato wundi donc huren bayga gride gili dunari yere kindi o watu Allah be gara huren girni dunari yere la gara kota anta kontono girni ni de ken ta man cengo ati ayanu ayan gabe nyawere hure ke girne bane hure nya hayga sabu na hure tana girni nan karante karana kursin dege yugo nyana hure ke katu Allah te ayu esagumundi kara nene nyana katu honu di akodon kote Allah konti ayu Musa tida Allah ta'ala na kursin dege yugo nyana huren katu ira nyana ayu nyana katu agirnan tawo ken no kusu agirnan tawo aywa hore ni ga sigi hore ni li bakakari ari kan ne to ati hulani yani ngari hore ni be agara ken ko nan tlabe sura mugo asago akarakar ken dani ikunti he ken pulani ay me hawatu le munyani musara ala kiten gudu dikken takinniya anda gamu ni iri karame agore nyama kin dalle mandai ko halle anta hokiniya ya kara tan daw dagana sir kallen sire ngakidang ko taw ngana sire kene gadire honnan sira o taw ka pasre mu dibba khila ta ho pakasre mu hada waqt kin dalle mata nan tan ko palle dugunya la kayengu anta hokiniye wota bini o anta tu yelli awa orni kara kare ma o kala kare ay khara tan taw shebi de ngimbe go ni kunyal naw da dunya kana ma ya bakhila musre de asre bakhila o anga o himbe ku mana Allah ran kini yawo indan duro wala Allah man kini yawo indan duro wala شوف حرس السيري واندر ولا وكل ما بخيل بخيل او كم وري او مسلم ما كنت جمو كم وري انا دان كان دل من كري اكين دكنا
inati wan kallame ga wan kallame sharia gabe wono o sharia ndo nabillahi musa sharia alayhi wasallam iwara me himbe go sen na iqinda lema kiyenga agana me kari kenayu kaqisa angana ki hayra na hayra alla no warati li gabe yari gabe tunati hinga dan kita ay me ma himbe ganti da alla dina danga nan ginye na mo onkada wa tunu qissa ganna dike mo gebe hinya ni kita seren kara onta mo godai musa yi watu nabillahi musa tinta alla dina dia kin se kandidi ikinye na mo onkada imin alla ko munyewo ime watu nanti anu alla nyaga manni ime ga manya i watu nanti sere wono kinnanti da alla jinanti na ko kenda ginda ga ndagemme musa mai alla nyaga dida ho gari qissai salama on shariyan ngamati umma kinya kin wurni au gemme o menanya kimen gabenya sahaba no kina alla farsa sallallahu alaihi wasallam wa tana duwa nyaida ana alla nyagida ini kinga ko ini kontai annan kinye alla ko me anyi ma himbe gam pasanga higa ndan kita andi ana alla nyaganda o kin tumani na hoko serraga nandi aywa Kenya himbe ke basiya kimte basiya sai kana Kenya alla nyaginda anna sadaqa ko na dangani Kenya kimte basiya parce que awodi kamundi awa sadaqa na habe ga way awodi wa ujabe intelimun sadaqa aw watin sahli sadaqa aw haju jarayna ari haju ya kanda kebrenga ataw moy wani aknyu moy wani nanti ana sadaqa mu ay mega na to ay mega wanya na asaunde be ga ankinga anga da kada kinna wa kabasa rawa dade kebenga kinna krusi anya kinna ndambiya anya kiya ko suiti me dura ki bohiya ke su mendangi ama koda nanti kebenga nesilike kama qur'ana denga kama gaja kenga makoni don qaidan di kebenga au gemme kenanya ko ga koda qur'ana di ki dangi don nasi yuwa na koda ora akbari ta ya ngaki tingri ngad odo qur'ana nas ngadi mansuk ngadi kinda o ken to ko kenga makota au gemme o mena kemenya sabugan ka umini pira kebi igati musa na alla nyaga kata alla bilagotin musa dangani ina naqrusi au hunni ki haqaya ahatan kulurni ki haqaya aywa ke moya a golle ama golle ase walla da nan kusara ko musa da hulani yana kare musa ganati alla tinna ka gara hulani yana kare da ngul dadi miaritiya na litiya akem pinun o media idza arada allah amran yuhayyi lahu asbabahu alla ganake be lamuru awa sabunu yasurun dinada nagumin ko kete mo kedi na mu'jiza nya annaga amni musa daga ni mu'jiza be hirinde ngadi ken ngara kedi kannun kote dundare aw sakake dinanta musa anti allati kembale musa ganti allah diga ngul ndadi aw nyana ko musa gara ko mo nka ke ko ni nkan ne ko te ni ndadu ni hi anda balla ke ko ni aro na koy nan di sabu Allah subhanahu wa ta'ala ama bara sabu sirena on onati kureke tuye Allah da sabullo na ke kursiye nan kursi halle ara sabullo na nyugo na kureki katwadi Allah ni kata nyana na yikisumanya ne watu no kissa ke gadi sabu be ganti Allah qosiya sabu be ganti Allah kuteya kenye ko men ma kem tibasiya
bismillah ثم atiki halede قست قلوبكم yahudi anu aga sondo min kawari kinyaga jondi ke kabako hore kem balla aga sondo mun من kawa بعد ayu ذلك nambara to ngulli kana ke halle فهي ati aga sondo mun anya ko mi gide mo me kawa inni manata qoto kawa ya min hadi na gide nyime وإن من الحجارة na لما qoto kawa ya gide las onde hokanten ko ne wona gide ya ko kem balla ati gide nyugon mun تتفجر الأنهار adi aywa warallaqum bogane billi kun giduya وإن منها لما adi gidu wo gidundi يشقق imme o karne ويخرج الماء jimmo baka idi وإن منها gidu wo لما gidundi يهبط iwo kenne baka kamundi من خشية Allah الله kanne sabudangani ko gidundi ganko sondome anta bogane to mundi ngulonge ngawrunadi ago bakadi aga sondome anta karne khairin jinga bakadi aga sondome anta maga yankana jangwana kinu Allah kanne maga gidu ko ga naharu ya asubaka gidu nyari lo be hayo maga ko na joliba abaka gidu nyari Allah kendi tana gidungo karne bolon koru ngo bakadi hankite ngo bakadi gidungo bogane jingo baka botendi gidi manno konunga biresu gidi mbaka kamu yarna nyire min khashiyatullah Allah kanen sabuda o kanda giri asondo minan kawanda giri koma burun ngono isondo min tam mo na bada inta hinene inta makarni ndawsire kon ko siren tarno sondo min mutlaqan kun sondo mun ni iblis awi ko be arno sondo muskon bismillah وما الله تعالى ما تتغون داني بكهونغا أو كنقولني دي أنا قد دغندني كتا وقتني هينو من غني دي هينو مترنا الله تو الله دمو دي أنا ندكوا gidum honsu wa Allah sago kedi wa Allah sago nyana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi awarnikat kontano allo yenda adaroye maga so Allah kunni ngena ta Allah tigande alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard ya rasulullah anya gandai honsu ko mande aga munyendi wa maga kamundi wa asu sinna on sanan kata Allah honsu gide mo kedi kebe annatu honsu allatu honsu wasujudin Allah da honsu kan Allah maganta kahiri adamaren mindi arjinnandi ke sabura itida saqlain yindo qotum billi e kunya hogure nambar Allah da kimbal ho hondano anga bara Allah da honsu pasrem pobre jinnam pobre kunya bara بسم الله أفتطمعون يلي أنكم تامين ياوا لندي يهودي أنتوني أنكم دعني أيها المؤمنون سلامنا أنكم تامين يهودي أنتون دعارين ساي أنكم دكين يسمنا الله وتن آية بانندي أن ترضى عنك اليهود ولا النصارى سلامنا ما وري مندي ما وران فقرندي ti yahudiya ngo sakanga tawo dunginanda kembo anyi kolande islami ngo ke karna kamo na ke famu kamo nan na bure an munye an kitaye an banago na ke ngara yahudiyan kitende nan ta ngile nan kuppe ade mo be gallada ti minya ma ko ngawro mena me de mani ngawro mena
awari gana wa walli jubandi ga Allah rahim be kinyande mata nyi me gana me kem pali lan yarida anka wala yu'min lak anta duminanda abadan anta saqanga abadan anta munda abadan Allah ta antanya Allah ga ta antanya nan khataun kampanye ni fambala on kampanye ni islami annan katudangi amma hawhinu anna kingara yahudiyan kitemri ndi mogobe ga nallu ngada anakin dabarta awi sagonya na tai angin sagoga antanya abadan Allah urni mani alfashr haju surom balago anga wayana ho saburan tasur arrogum ni sawaba bismillah لقد كان فريق adi aw gilli kim misali ngati internet dunya kama tamai intongoni adi jamanya gilli yahudi an kanan kunga iwo mugin Allah taala digaminga kim pallena Allah digan kanne kiyilla kom palle igara haqira affa muhallima wa hum ya'lamuna iwatu tigi ken kamanen sondo memburenni de anya halina Allah diga men mutu na yilla na kupa na famu agawdo himbe tigi andatu anna yilla fariqun atikin jama'uno jama'u go wi de kungolle ngene ke na wutu na famu na yilla na kupa at-tahrif kenni gulle ken kamanen kallen ken bonen kan bangade kiya sawno goti intadu maka le khamata maydi يبدا كبي هاكي اورين كيو سرين سند من لا خيا تقي اوت الله كان بيغون دي سونيا يهوديانوا اقرام غنوا ان بوغموا كين ران كان بيغو خيرني اسلامي برين خانا كاما تو انا برين كاما برين كاما تو انا بي غولين نا الله ديغان كان موتو نا فامو نا يلا نا كوبا نا يان سغوما كي ران كامبيو خيرن كاما kama ka tamai kun kamanen di taso ne be ngosoro kama ka tamai kendi nandi awurni sautu ngakari ba Allah ganda ko meso no membere awa qatana baka ikhirin kita kilen su ko mandeni Allah ko mi qatante kuraw keliti sedesu arno sonu musulni bismillah وإذا لقوا أديك اللي مناهر يهوي أنغانا جمال مونا يمونا كونغا تونغني إناتي تونغني يمونا آمنا وتونغني محمد يا وإذا خلا بعضهم دينه كتابون دي بني دارا غرهم بيكو كين إسلامي مناهر لنجي قلني يهودي مناهر غي وإذا خلا بعضهم براكب يهودي مناهر كيوغون دا ينغرا بعض تيويا قالوا أيوا كبرنا أيوا kanan ko benu ko nyam munahaqiya kum wotini munahaqinun da atuhaddithunahum kuna ganta kamana islamun khibari ti honga alla garaga tuindi awati kenga de kuna ganta kamana kinya ko ya wai agare wornon bakade an gun gani tuanu mi kuna ganta kamana to agun kida de iminu ko nyam munahaqiya kum ko ni tuanu munahaqin kuda liyuhajju awanda kenya i worna ga frangal lemma ta ga yimbe to agunga aga kaman ni la garade afala taqiluna an kunta hakarne kuna anta mana kenya de yahudiya kini itiqadinga katam laga kanu la gara allanti ange nyimanti kunu ahar ni himbe kuna daga ndake mure أولا يعلمون يلك ديامي كنا ننتاتوا أن الله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون يكون بانغنني يكون تكتو يكون ناسما غوان نغندي الله نتاتو ما غنداك أني مغنداكو نندي أوتغندي دي محمد يا كونينتنا أو توريتاني كم بغاتين الله الله والي نتاي غاغوان نغندي أنغا ماكو كبي أكون تكندي izkhari bure Allah tige bire ngai yalli kunta tu agawan no gondi agawan la kende Allah wasudu to hayke igre me gunda ti himbe Allah haygra bangandi qur'ana diki aw qarna ila al abad
والله بكل شيء عليم الله تواه محيط بكل شيء بسم الله ومنهم أميون عادين يهودي أن غادق قرنبل نيدي لا يعلمون الكتاب توريتا كتاب إلا أمانية ما غنتا غارو بينو قرنبون وركين داري دا إتيغ ديمو كين كما وإنهم عليكم من هو يالله فارين نكريني ما غنتا إيغارنا باني هم قوي كنت هرباني أخرامبل نغرا غارو بي كيدا نا داري يهوديا ونيام فاسو هونسيا ngani yahudiya nga wa pentanga angan sawunya na besudi unsu tagangu nya sabuda ngani yahudiyan tarro yimbendi baganda tanna ate kota kebrenga yahudiya nyani taga honum bandonga ila ku garu kuida na dari na haramparondi itiga kama kebrenga ko Allah fara konnawo Allah fara nakariye kinni kungara na bani to alun da tunan barai ko wani kalleni ila garinya kida بسم الله فويل الله تكبرنا بونيو للذين دغني إذا كتاب ساند وانسانا يمنو كتنغا ثم يقولون أني مواتو دانكنا هم كي ميتوا هم ينكي نيمي كتنغا سا كم بالي إكمانو نتي هذا كسهند من عند الله كي الله نديني يصدروا ثمنا كي كوني مني سابودا كودانا جونغو هراو به تسهند كيا قليلا بيغا بيغا هي يدنا الله فارم مانغو بيغو توريتا دي gidu ngalle ayanu benugo tawreta di kundi menu ina saha mo be gallida ina tikana tawreta di kidabe ko kombendi la yilla bakadi kana di ani me khawatu ani me kitina saha Allah khalle bitiki Allah tu bone wo kunda igolle buru be garanya ay ko na kunya ko ni kesa kebira ho gani ken golle buri Allah ga wo yahuda num be kono tay aw islami su go ke golle buri be me nyana iran tabbe ko ko nanka andi kuni yahuda num yey ndaro ko illa Allah hayrni bi'ti ho ya islam su go me nyana an ka be ko ati bone be ga wo yahuda guda ke golle nyenga islam be ga ndanya kemme bone wanda arabun kanen an gata alwailu lak awreni bone nganda bo bone wonni bone yede wala bone kan bato don ga jahannaba warla kay go jahannaba atoni alwail kem warla kay an ganda duna giden su warari an anda warari bane ataw ngobu asonyana comme jiya so kade kion waralla ke adu janaba ko nusuru dingirani mullen dingiran ngono sama kun no ngono nyanton no ngono jintain no ngono wa hakala me waylu ken no asu won andanya waylu lugawi nga kerin da waylu andanya ma'anawi ni me ke dingira jahannama di ayam bonda jahannama da kosi parce que tora kesu yugo won kebire kew yahudiya da kibe go Allah kallen illa aw islamin qaranga na yime da an Allah kallen illa bismillah وويل ati boneo لهم idangani مما gillehunga كتبت ikitungara أيديهم kensana kupa وويل ati boneo لهم idangani مما gillehunga يكسبون igo kengollini gilli wurun korigaye awa hommegente qurande garen laye tunga tungum paragu garenga riba yigaye وهكذا مما يكسبون إن أبرك تكلي يهودي إن أبرك تكلي سو أسوكلي مغتة أكين أنا إسلامي بيقانا قولنا لك الويل كم بني وانا ده وانا مكوا تجان وانا كتتا يا سبحان الله
jangwana kitata tanga na kita mo wendi tana yiga mo sireni yiga mo ngana suro mo kellanda kita mo bure mo den tegede way usulugumunti al ghayat la tubarru al wasilat kem panga suro mo na illahi na mun na kyanya kin do sure mo anta digandina na anna kem pusire mun dutti mun mo bure ngade al ghaya la tubarru al wasila kani usul illa akite mo angana yiga mo sirndi azar ban somali ngina munda na kyanya kibirin na kitata kinta digani anga hosre sulamu anna mun ga mun mo sirnya kibirin hosre ki angana kitata kin yahudiyan ne diga me iya golli mo woni ki islamin ko ba kan wani nasta abdo samusu bismillah wa qalu ati ibirake bi alla farengara yimbin kida wailun sisa nan dike birenga ke dingira wa kane yimbindi ita alla farenda lan tamassana an-nar yimbin ta ko yahudiyanu memene ko illa ayyan ma ganda ko tan ma'dudatan kan tengo ko yimme ma watu tan nagate ko dabe o ko hono gara gumbom batu kebirenga yahudiyan yimbe lo yan kampande kenga dangi bane yahudiyan tabini kani yo kolandi illu lam be kan tengo tigay kebirenga anda honyawo amo ke biye nyana amma honyawo amo ke biye nyana kebirenga an sa ngata bane kega dangi bane ya wona aljanna kal do mahab gar khalasunte الله ورني جابي بسم الله قل يا رسول الله يا موتني دغني اتخذتم أحدا كبرنا أنكم الله دوريغا إن الله مغوا نانتي أغا يمبلو ين كمبان تنغاتي كوتاي فلن يخلف الله أحده كم كوني غانداي اللي فهني لكم يغالي غانكم دا الله كوني دي لا ينغور جنا دي اللي خطانا كندو kini annaka amni nan so sire nga tahakkum wa yahudi ni me watu kala hun digro Allah na kala hidu nga ando Allah na nan di allo ni yimbe tanga de koda aywa anda baka Allah ko ni ken yo on ta wona kendo ke an ke magenda dinan tango diga mutana ko nada بسم الله أورا تقولون ما يلي كنا يكوني ناس والله لا تعلمون تكبيتو بلا أدينا تونيني أورو يبندي وأورو من أديك من أدي يممي كسب سيئة أقول لك بينا وأهاتت خطيئته أجوا جنوبنا غورنكدي به فأولئك أصحاب النار واني بيتن كونوا هم خالدون كل يوم يا أو يمين داودي أنغا هلا كبارو نيني جو وزيرني الله رمينا سرقنا هلا كبارنا بان الله غرا يحيط بك خطيئتك أنقول لبرين سو ميني نعم سرقنا كرسلام أون كماني أنت يا جنبان كودي كل برو موسيقتاتي ولا سيد موسيقتاتي إيه بقول ميدي الله غنا هنا مغامر ngasrega karaka hiri bane kebiringa angol buren su warni menyanga golli siren tan illa kapimba ne anganda angunya watun da jarenga miskine demainga na geren so na kini serunga na kilin da bar na kini serunga na yawa hejun tom peto kada anganda angunya na to ambi islamiya anga karabane angol buren su warni menyanga kebira yani kun kahana yang kapah hilla kapeng yang katenga nanya yang kata tay la gara khairi ajepena nan kara islamia tambare kahirim ko sre alla na su tugana da dunariya
arawa kapa wunga arawa kapa sahanga arawa kapa naburenga arawa kapa hankanga arawa kapa agidunga Allah ara andar bana mini kan wa qadimuna ila ma amilu min amalin waj'alna haba'an mansura illa ara ona tingi kahir mun gollu be garanya ona nyaqbo sankente wajah sibasi man itiqadi ngi na tahansun no mendi Allah bani nawo ken ngama kite bani golle ngama ko be ngama tege sibasi makama ken ko be usikiwa la bismillah والذين قادي مبينوا كنا توني إذا قل سرنا كما قلت سرنا كنا يا الجنة جنونا كنيمو إذا ندوما يا فيها الجنة دي من يهودية من هلا كفانا موديليو موديليا أنا توني نكراكين كما الجنة وانا gabe ya wani digan gabe ya wato na bate bira kebe agara yimbe dungon kallen koli ati fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun fauke litasabbub idu maye yimbendi asabun mani illa kape fauke ni fawas babiya abira kebe agarabu non kallen koni ati ulaika ashabul janna ama faile kinwa ko ni mu'minun do me arjanna di sabun tay koy bal bi mahadi fadli Allah subhanahu wa ta'ala Allah fasamun ta khalas ndem bana sabun tay ko honta mu'mina magabati ye khairiya tikilla ngena sabu ya nan to arjanna arjanna leribani an ganda wugine sinebre aranta fa sirin to arjanna leribani lungai be ga way khairi be ga wadi an ganda wugine sinebre batiyenga khalasenga aranta fa sirin to naji sabra arjanna loyi nan dumi arjanna di anyanati Allah fa sonta humba ne yayi sabu suntai ya zabura fa wasbabi ya marai ni sabu dai amma fa ulaika ati ulaika بسم الله وإذ أرجو الجنة دي أنو سدي بهم هذه برنسما أخذنا أوغارغاني ميثاق بني إسرائيل يقول الله لقدنا لا تعبدون توريت دي أوادي قل الله دمتم ميدانغاني وسيدا أغانتا هو أبطنو إلا الله أغانتا الله وإحسانا adu aw surondin dia ti saranum billiya aw surondin dia timmaren tin tonga adu yatimunga aw surondin ya miskinun da waqulu husnan agana digan sireko serundangani wa aqimus salata aw sallin dumani aw jakan kinni thumma kem palle wallaytum halla koy baka killahiduma ara riga liga nem palle halla koy إلا قليلا ما قد جمعتكنا منكم وأنتم أنكم بي معرضون قبل لي بكتهم ما قم هاون غرايا مقبل تمون نقول الله فارسني كبرنا كله هدوتي من دعني عنده هو باندا ونما الله عاره لك في النبري أو سرون دي كم باعتي سرانوا على لنجر ما بندبري مارمو يتيمو مسكينو أغرى أهل كويسويا na diyan sire ko serunda kenyan kagada ko Allah hidun kini me ni yamar ko sirenga ni hata hoburenga na tunkida he sudi
ko haya biranga lengi alla farelli anta ko to ko suruna ara to kana digeya la kella hadu bi hayke alla ga tire ido ida wutu bani israil ke waslamin suqadu alla na ken oti himbe ganda kida akono kada madin nesi gandare to takanta donc nesi mari nan to takanta fer alla bani na o takawadi duare ma o takawadi mare mu nan surida yatimun da miskinun da na tungun ko serunda na digan siren kida ni warati le kamani bugu bideli kyan kono da on salli on jakka da akoni da o yimi wadi ta kenya balago islamin ma Allah ya gari begoto himbe la hidu timman balago an kana o begoto tiken amma Allah hidu timman ta an gatin islamiya bane kin wureni lokil la hidu bismillah وإذ يا رسول الله كنا برنسما أخذنا وغارغني أنكم يهودي أن لا يدقتنا تسفكون أغم تجوني أهرنا ولا تخرجون هرنا أنتم برين دوني مني قرآن مسالين كسوبك في خراغ بكري أوريني أنتم برين دون أنغرام ميكري أناني ميكري ما نندي أناني ميكري قرآن كما أناني ميكري بسم الله ولا تخرجون أغان دبوندين أغان دويا أكانون دي أنغرام مي بوندي كاندي تام بانكانا تام بيرينغا تام دبرينغا أو أخوان غراني مي أبوندي ثم كم بالي أقررتم أغاقيري تكالله دويا وأنتم أنكم يمي تشهدون أغاي من الشيدانا أني من أني الشيدانا كن الشيدانا غنبانا دي تونغني وما غاريني أو ترى تدي وانتادي أني من أني الشيدانا ulani ni sedang ala garen sang ngali mani me sedang ala kin sedang ko kampa kebe killa halu bi hage ido alla na kembe muslimin kada alla na umma me kari umma me nukun liga umma me bundi bismillah thumma digem balle angum bayge ya kuyemu awadu kalliti me kariyenga wa tukhrujuna aw jabunini agadi min diyari gilli kanunga aw me de mana alayhim bugunin den kamma ti alla kutayenga adu tunyundinga aw kinyana aw me bugundini na me de magaren kamma na tungden kalle na kinya garenga na garanten kalle to na dingran tlande protocol na bugundi aw me kalli bismillah iyatukum ade gilli hob awa hobundo kundarai mana burugani ani maganga sa wa ikhrajuhum an kana ni bugundi ndembolo huwa ken tigi kenya haramun dinde akamade kebiringa anna haramin yugo dabari natana jamare yugo dabari an kada ni ken barami ne ken gamanya te be ga ko hay sigira be ken manya ke be ga ona mari ko ken kamana te ko danga madina at-taghalid bani aus ada bani khazraj aus da khazraj mubana re madinan ko wadda bini kata kigo ya sora haware mauno ido mena slama on kare akotin yi muwasiri wati su ina meni kambale wati su nani iso ikisimanu hilli yo habe yahudi anu benu ka gari iga honu do ausran ko mo kapedi honu do khazra jiran ko mo kapedi bira kebe ausu do khazra jiran me kampalle nga alando serengo kapedi aga bene me da aw kalame kenni karako tanye o yahudi awni dina ni aw dina kedi yahudi anu
kamaga meje kampalle ngene me kare kebenga ngakeda ikuna lemu kunda meje kampalle ngame kallen sabura ko baka nan diga kahu isru ko baka me ka isru do me kalli kamana bura ko ngana kene mani inda himbe ngar dilliga aw sran konda ho ngar dilliga bani khadra jara ho ngar dilliga kem bari ho yonu mutini kebrenga o sebu be nga baga di hori gan doguri khari gori ngo ande gum hakka be wat ito kum ma meri o ma amerika ko khotini o sebu be nga ma yahude khari gori bakam ko wato ito ko o ma amerika kinno gudi nan daga kilina to kunyen ka kata blaga diga mi ma ngasa nambugo na meje kamballe ngane me kari kem bulan parame aga kama indati aga dangane karombugo ago o kuna yendi yahudi anu billin dabba kana meje kamballe ngati o me kari kiongo ko Allah na kinno gudi nanyi aga ni kem bulan ngane hin me aga da kem to ono a ke wakati be aga ti kara golle ani asro donc dina nyeni anna soanya na lumunya na banen tono ay kenda ya ken yahudiyan jukuni ge himbe ga lara ta aw kenya himbe ga lara ta kenya ajuku ngo islam bidi yahudiyan juku wadi dina nyen ta nan dukini allah ya ta na himbe nya an kenya ata na himbe tono an ta ko la himbe ranga na gimu an ken dabarni himbe ranga ma gimu an ken to kono Allah wi kunuda na masalo da ko sawra ki jukunda mi ollatai akman yahudo nyam on ko ni de na ayran kam be ngo qir ni islami kutan kam dina ni Allah khallegi ara Allah dangana gemu awa gemu Allah dan to ara am mo ngana gemu agama gemu am mo to ngata mo dina ko ndi dina ni bane am pimbera ga gemu anna nyana tinna ya dina yada aga ma gemu anga to kono na to dina na bismillah afatuminun في بعض الكتاب أفتؤمنون التي دعاني كبرنا يهوديان أنكم تمندنا بعد الكتاب في توراة الكتاب أنوره يقول كينغني مغان سادونا وتكفرون أو كافرهم ببعض تا يقول كينغني مكلندو مدمندنا مبوندنا كن تغنو أبراكم بلويد أدوي كينغا كبرنا مغان ساي أدوي كينغا هني أجي بالله كياي كن برنا كيما يكسي رسول الله وما جزاء من أزيم من مسلم وصيا أو كم قلني أنكم يهوديانني ما كنت أيويا كنت الحياة غارين تاوني الدنيا كن تبغني ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن لا بغافل عما تعملون أو كم قلني كي كما أنيا gunadi aro la rasul na ho to kono ba dunadi antare timme kem podi timman bala on ka ni lewya la ra harban danda udkhulu fi silm kafatan alluna ansullu asudi na lanta tengama ay ken harban so antan bifu بسم الله أولئك عاتيكم ما أنكتوا برو الذين اشتروا الحياة إلى غارين داهم براهم كن دبنغني إلى آخرة فلا يخفف العذاب إما يغو ينغان قتين نيو ديني بككم غني إما يميغا يوي ديمنا خوران ترمى ترو ينغان قتين نغا وهم بيغوي يغان نيو ينتدي قرنوك سنيبه
ولقد آتينا موسى أبادي وقتن كان موسى الكتاب توريت كتابنا وقفينا أبتي بتني من بعده موسى هلي بالرسل هارون هاري هلي وآتينا عيسى ودعنا بالله عيسى ابن مريم البينات وأيدناه من هرون غرندي نوتي أو نوتون صحندي هنجندين يعلموني مرغنتين غرندينا ترندي حتى نهرين غرندي ولا كنيانا nih kamu kan nih بسم الله وأيدناه ودعنا بالله ساجدا بروح القدس سنة بانكي جبريل عليه السلام أجا نقصو أو نقصو ولكن هذا بنو إسرائيل أنا من مي غريدي أمي مر قبلني وقفينا من بعده بالرسل هارون قبو هاري هلي زكريا وادي يحيى وادي داود وادي سليمان وادي كن همبينو كون دنگو قرآن دي غبي أو قصنني إلى تانيري أن بنيميا كاي كوتاباني هو أن بنيمي موسى دو إيسا نغا كينيا مارنديني أنغولي موسى شريان إيسا رحالي كبيران كينسي الله ردارو أخير نيدا يا سو الله أوري حسنوني إجمالي دونغونو سكام إيرو هو غير ميجي كي أودي حسيا ناسا بنيا كم خورم بويدي الله كانون بويدي غير أسوق جمال لما في فسرنا الله ونا أرو كتاينا أرو بالنا كين سابورا إيام بنتا بيسويا ma Allah ga wi xilli iga butu himbe nure e Allah wa nyananda an balla awan kunu an wa kumana awan anna hana an ga torno ay ala warni mani abutu na ngure بسم الله أفاستكبرتم أفاستكبرتم يهوديان يلي أنكم نغدو خورنديناوا كلما جاءكم رسول هاري غراغي بما أغريتهم لا تهوى أنفسكم نيونغي بورونغان تكين قانون جليتهم أنكم نغدو خورندينا أنا كين نكري himbe gantalanda tan kinga kanda anna baraki anna tikiri tumi kiya langunda ba il istifham yen wal murad bi at tawbih anta qomi aw antatu awi turni awrenia ngaga to kundu ya kibrenga
ke golle ni golle be kunte ni bismillah ففريقا ati jama'u كذبتم agada kun garan kutu annabi nyimundi وفريقا jama'u تقتلون aga kun kalli وقال diyem komi isanu idi isa Allah harehe Allah maki idgamen kiye mi wotni me jenare me yani hono awa kun kalli kom zakariya kom yahya kundi men bismillah وقالوا iti Allah fareni me dangani قلوبنا ko sondo munga غلف isogontenyeni andiga me kentaro no ko hakrendi ko sondo mun sogonteni بل Allah jawara لعنهم الله Allah ta'ala yani langa بكفرهم ni latundi hindenga ken laanunga ni latundi hindenga irantaka tumulli kana manna ken sabu ikafira kunyanya atike sabura honna logonta يؤمنون yahudiyan go tungundinde yahudiyan nan tungundi ay logonta honsi kairi modelin su aw nyangana tubini yahudiya anta gabade angana muti kame kahiri tubi yahudiya bare kenda walladi salli ala rasulillah Dangitnya di sumpah sumpah berdua kan dangitnya rasul دعوة المسافر نعم مستجاب ولا أيوة. دعوة أستاذ وين وكان لا إله إلا الله 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 السلام عليكم أنا في مصر أنا هاي يتعصي السلام yahudiya antomondi aya logo dinanta kahirin none suka honte man zawda isondo menga ke degre beri ba kome junubu ngana ke degre ni wodi Allah na sondo me ke bononida bismillah ولما ati birambe جاءهم كتاب kitabe gariya عند gari الله Allah nindini يصدقون kenni tungundindanai kitabe dangani kenga inindi tawreta bega wi maga kenni lima indakum ja'ahum kitabun min indillah kenni qur'aniya qur'ana riya tawreta bega wi maga qur'ana wo tawreta tungundina anda walli qussu agon tawreta ngare
أو أنت وندي كتاب أنت وندي كتاب أو تريتا كوني أو إنجيل كوني أو زبور كوني أنغرا هو كتاهم بيجا تان كلني تومي أكران دي اللونو كين دي أدي ناني بيسو تغاريني كيري أتي تومي بسم الله وكانوا adi yahudi anunya من قبل awa kitabe kiriyen kane iwode may mundunu yemmun kamma kunga kafira o igajangunni فلما itibirambe جاءهم ما kungariya igaratu tigitigi كفروا به ihaiga kafira utai hasida usabura arkanu sabura yumman ka kun kamma فلعنة الله Allah langandi على الكافرين kafirin kamma بسما kombono اشتروا igari أنفسهم imme harawu به aywati kenga أن يكفروا kenyan imme kafirawu ti honga Allah gara kenyan kandi fisiri sabu dangani ينزل الله nanti Allah nyankandi itu wahai senenga imme kama Allah imme gara ken kanu ikomundi فباءوا yahudi en bayga sage ti butuye gilli Allah kappa butuye ya وعذاب adi yangan kade kafirin dangani kengani logon ta ko dunkeya to boya ari khirina litiya kitabe be gari ama khallen garabe anda ko farake ngade an kunni metahana agaro kunnu ngonda wore mi ago de me mundun Allah ma ti Allah faram barkini ara ko na barkini آيتني اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان أرقن نوري أوتن الله أديمية في النبي من فرمانا كبيرة ورني جمال لغري النبي من فرمانا فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به أن أنت هم بيتو أن سقطي غندي أن الله يعرف تباركنا فلما جاءهم ما عرفوه Allah fare ma kutungi ma tawreta di ida tu isa ontengai mingri ma shami nalli madina bangen paka miyo tawassulun yana ti Allah fare barkin akilla gamari bira kebe ken an bunyi megari i mego kebetu kafaru bi man sabura hasada hasidahu kanuye umma nya halaki kebirenga Allah ramani kida langan dengi kam i meri du harawa to burede iyani komo sirenga ngari mi harawa ho burede inya kafiri inya sirenga le mana kiniya ti Allah da Qur'ana kini siretane araw hay kini siretane an bujimenga o kunya simana anabugo kwadi agama bugande ga aga bu himbe de kebiranga kembatu khairinga ndako no be so amunda anyige agama nyanga anda ken to kono basama nyingi kinyi man hasida ko hada ko hasad o kunya to koni aw halle aw worni aw nyana kundu ngaw kunya simara wo nyana ko hanu bani israel ka manyo ko anya arabu ni tum dabanin bana binu ga widi kullu kutu daga manyo ku obara kimen asida ko ni Allah gara fasamun dago be nya ampunenda na hungada kiyan asida ko mara mani sarida faba'u bi ghadabin ala ghadabin butu hana ngono butu hillandi gahay ira butu li ira butu sal Allah gara himbe nyam punenda maga hungada peswa munda ila khairi kita anga ba khairi be kita gara nyam punenda Allah nyaga na me kinanga ginde hogani Allah nyaga ngo gimal amma arninya annabi me arninya ke fare la wonte Allah na wuri bi ngara ni hulani ya me kininga hulani to awon me kininga
hankam be kininga asabari me kininga amunye me kininga alambati me kininga wala bas andu qoto an Allah nyaga amenya hulani da wala bas akno ni do qoto ani an Allah nyaga ngarna kalle ke buja bakai angini hulani ya wal ma ke qori kalle ke bonota kina sida Allah ra tagandi angenda hunwada asidi ngajelle man Allah hulai bismillah وإذا قيل لهم اللي غندتي دغني آمنوا ان كنا تغني تهما الله لكن ينقني وان حركن تنا ان تكين جابني او تغني بما تهما لكن ينقني تويا يعني كوي مقلم وما او تورات وما او موسى وما اما سيدنا قال لي كنت نغني ويكفرون الله يجابي تي an kana ni de ikun kafira hono bima ti honga himbe gani kentanai wa huwa ati iga kaira ko ti himbe ya ken kan tungere musaddiqan ni mani qur'ana do Allah faran be iga barai aka tungende qur'ana ni tungundi danai kitabe dangani ken go yahudiya num maga itawreta qur'ana ma kutade qur'an tawreta Allah digamini tawreta ko ne na keto Allah digamini oma de himmenu goy ko magallengi keni to ngade ti ganda ho ko dangani tawo tawreta di Allah faran wa qur'an kam sallallahu alaihi wasallam ton di tawreta on diga men to ken murene angara himbe ko kenga wadi to ngene inda angara ilay mega awa kenan kalle la tawreta on diga men to mo ala ma da ngi inda tanda chrétien ube yahudiya ke injili ke tawreta di ango tininge sawde mo tawreta nge sawde mo injili ho ga wari to ngi ke ngure nambe ga himbe ko inda ga wari ara nge sawde ngi inda ga ndari mega ko ani nge himbe ga wadi parce que ri yilla ni kupa bismillah qul an wato ne dangane an kunti aga saudin wa aga kallen a kin an gumbaka falima man sauda taqtuluna agra Allah no mun kare min qablu gilillen ki kane in kuntum agan dani tun to ya nan daga saudin mo tawreta ndo gurum bonga yani aw tawreta din nan dawo gemme an ano nyimen kare la haran ta gemme an nasre duro ngari jango an bi man da agara kenya an gen dangen saudin mo tawreta imbe ni wara ken kare aywa an gen dunde mo kunda ida igolle ke lunganda ya sawoni ku gollu subi hayki kunki ku sumanya Allah farin kiyendi ido Allah farin na gayi gonu ambungu jine sini man sawur Allah farin gawo ken ko tanya ho yanum be gonu tay da golle ken nganu indari maga yo wasono tiya idun dengida ke sawur Allah hay sayni da na nya koy agani jondi ila be sagolle in keno qarawni maniya islami angan qabana ngolli mo wana qarawni kenya de maga hoburen kanu maga nyanan kanu maga nyanan daro hoburen gal lunganda anyanan gal lunganda angara nyanan daro an mi ni kapalle ma hobure kenya ni iya sawuni ku yahudi anu biya ge Allah ko ni begu ara an ni munkari aga bara ara nyiren sonka ara kenya musai ara gumbulle men batu kudo Allah farin na wugine man mesine ya ganya na buruku isa ondengi ya indari magai kanuyengi magai wasonotiya don kim mo wani an ko islam na islami an po kon kallentu an po daro kallentu an go wason timbiatu hebrew kini problem ko worngi ya sawra ayan worni kane suran worni kane awa wala kanum osri Allah farin kindi hoy gunya donc kahi durundo mena awa wala kanum osri
qur'ana su kharam din kiya islami kahirin angen da kahirin kanu an wasu tai alunganda ahunyantel lunganda kahirin au kamananya mani islam ma wal musliminu au ma lungan kembe da an kwana ngasuta anda sumba na junubu kedi anda sumba na gulle kedi isrina kintu muslim islam ni sun islami an ni islami go me kanko ni balawo aga me famu balawo kahirin mun na ken kamanin kari mira kamanin na buren burundi mira kamanin gaja ken ngol ngunan gen islami da ti basana aran ken tan be kanni ko kahirin yana yade ngaga lungan gen be da anga waso ta arab agulle ke lungan ando kahiri ke so am bana junubundi be go konni da an kano be ni tay parce que Allah kuma na ku yahudiyan begu man sabura e sere qasungara golli gure be nya kun sere qasu imi wara tatega iri yanka ni wara kamuni ni golle kina kana an ngi be islami nga ka iringo kamana hoyu nya amme islami nga kewa kuma lunga ngenda basa aran kenta me kanne konni aran kenta hakir lay islami ngani ke bi an kendo ka irike aga so ambana ndubu gidi ako anga be si golle ki kille makni angara kahiri ke de mana nyaka tan diga menga tan na burenga tan kuri nyugunga kille makni ken koni yow arno gni sawe bismillah ولقد جاءكم موسى جاباتنا بالله موسى رانكما تدل بانغانتونga ثم koy kitti komi dokko komi hayambo oy adikem balle an kunda gumbulle mentigi musa diga halle kata kitabe uturanga an kunga walimun araga du tunyade kayki konda helena gille karay alla farenge yahudiyanu nyanyi la udin jaten sine ngi do alla farena mi Allah hay gara ko komi ikunyi magaranya ni sahalle ma ko komi himbe ga be golle ngango sene gana mobe man sabura anya ngawi ma Allah kebe bismillah wa iz adi biren simma akhadna mithaqa oda Allah do qotil ligati tawrata no gollinga rafa'na o ya aywa gide murgi ayun kulanun kamma birambi ala bara oda dangani qari gandi honga o gara kingina gai tisimbe qotiya agani ya marhum gunariga yahudi anunti sami'na orandiga min mugu ko bara ya mariyenga wa ushribu al-ijla ida gumbulle men kanu nyami sondo mundi seringa nda hommini aw nyami nandi de angara hommini bane sekonni hilli aw hatel no ni kallemu tunadi ida gumbulle men kanu mo bedi aw komi da kunte nganda jimina go nyami nadi mo hara halle akanu yemma giri ko be sondo men ira kumbulle men kanu nyami sondo munni bi kufrihum ikafira on sabu dangani an wotni dangani isama kombono an kuntum denga wa ya mar nibi tikinga agandani nani agati awa diga min kutingin iga nati dangani aminu bima anzalallah ti wotin nu'minu bima unzila ilayna qatwani ti Allah ya kandenga ti wotin Allah gara himbe kino go wotoni tikinga an kun to wonde ni annabi nyimbe kallenyi aga to wonde ni gumulle be batiye aga to wonde ni lahidu ti mambala kuma an kun to wonde ni na Allah tana kanuya kende to wonde ke to wonde sire ni ke mureni aga ma to wonde ti tawrete Allah kitabu yang kante kenta yumatun yamarni Allah tana batiyo anti yamarni ti me kallenga anti yamarni an be me kallenga anti yamarni ti lahir gurjenga Qur'ana jabu kam bangam mosul
bismillah قل rasulullah ya mutni dangani إن كانت الدار ginde kanganya لكم an kunya hoya الآخرة kingani la gara kanga عند الله kabe gandara Allah ma خالصة ti ka ke kullin akulle kullin wan kunya dangani من دون الناس sirata na taqenta di yahudiya halle kuma ana kenya kunni tilla gara kabe gandara Allah ma kingani arjanna ta kullin na yahudiya nunya da siren tarno arjanna di mahimbe gari yahudiya an ta kenya kunni kinga ne tumi فتمنوا الموت kebrenga khara kallen na tasa إن كنتم agandani صادقين tungoya basa tuindengo arjanna konin takitene manga karade arjanna konin lungi be ga wari be suwatu de an kunti an tangundo sirena ka anda sorno yimbe aleni kalle kebrenga khara kallen na ta ana na da sabane ngi Allah wa kalle awarno arjanna أعتقمه بسم الله ولن يتمنونه إما جابوا كني الله رجابوا كني الله تأتي يهودية أن تكلنا تنا أبدا بما من سابدا تهون سابونا قدمت يهودية ننكي تنغرا كين كندا إغرا قلو بي وريدو كاني كي سابورا إن تكلنا تنا أبدا Allah ta'ala to anan yani titin nan awitude Allah witude igara golle bude benya sabuda ina kunira kanyarita nan da arjanna dogo sirena na tumum merendi bitamwi na dari sirum maga na sirum marasa kamba yahudi nga tigara himbenya himbe ga yido Allah na hobriya watu ke saura iyan kanunta kallen adina besu baske sawunta wona lagara himbe ga yido arjanna na iwatu na Allah to kamundo munyenga iwatu tigi kinya sawuni iganta kallenata Allah ke kunnin Qur'ana di ta hillo me yere galle atillan lan yatamannahu abadan barakin kun kimmo ne نقبان قال لي أوكين الله جمعة قال لي جمعة سورة قال لي بسم الله أرولن يسوع بابان نهو مغا غمان عندي إيمان نتبان هنكان يدينا مي أن عندهم قتتلن هنكان وكندي دينا تلاي لن أفعله arangati la af'aluhu lan qalli hankan ken lan af'aluhu kemurun intarna nya lenki untanya na lenki wantarna nya ka angati la af'aluhu wantarna nya lenki kumbana ngandanya donc an oti atimani inda ngara ko tillaya himbe go sehentu kenta jaragi parce que là anta bada koy ana wati ni wa koy mais lan kimo bada koy qur'ana da ko liratillan duratilla digame mo ikoni mo wonya jabini digame benda ko ti hankanga kimo jabini tikemme hangai ke sabu aranya lan ya arullai andokom ndi sagedo halli لكل مقام مقال رابن دكمو digan dingira sugawno dingira sudi digame yani yere igara himbe qiri lagara kim pankanna koronda dina jum'an sura igara himbe qiri yere ito ku bani a hon arjanna aywa anga kanu kallenga kende kebrenga lan juma'an sura iti o kwani Allah waynunga walinda Allah maga maganta yahudiya kebrenga lawo ken sura
bismillah ولتجدنهم ya rasulullah wallahi mangara yahudiya ni أحرص الناس yani sirunsuhu hammindenga ngarintawo maga ومن الذين harim pamminda yemmunga أشركوا kunga hillakai basa kuntanga nakara hontana hillaka panu danga karabane hontana ke sabura kunta kanna lagaran pinga dina yahudiya be yahudiya ngatu himbe go lagara awati mo se wari dukane ke sabura o kanna lagara ahilla kapanu danga karabana nyibe karda mundi kuma sawkini kenya sabura anga kallenga kundu yahudiya naga yautu impam minta harasan nas besu iyam pam minta besu ya ala hayatin arayen nakrin li ta'zimihi anga ngarin ta kun kita mo betu aranga ta kita mo betu yahudi am pam minta mutin ngarin ta kun ngan ta kun take mo into bire ndro ala hayati anga wa mo betu anga ta mo betu de asu hamin wa yahudi ani ina kita ken kita mo di jang ko ikem bireta himbe ge wi kan lagara iwatu bismillah يود أحدهم adawo gelli ingarin dawo kanuyenga yahudi am bani suwana tana لو يؤمر hari alla ganna wunkinni ikeya wujine sine aw kinnatana law kin masdariya ni bimana an yawaddu ahaduhum an yu'ammar alf sanatin law ke bimana an bismillah وما هو ati aywa iyugo dubane maya بمزهزه أن nandi kuwa Allah tonnini yanga qatenga de haraga ndakin mu kita haranga na wugine sine kita kenta Allah tonnina yo agaw kallenya halle kallenga o kallendi rini donc wugine ke sine ke sekon su hamba kai milti su hamba kai iri su hamba kai ko ta su hamba kai ko su hamba asu su hamba kai ya sawni serenga bri hanga sare doro andu la garantita serenga sare na lidnar doro andu la garantita ba ngari ndaw ki ga gilo mo ho go ko man nyakem bakaya ho go nyana kem bakaya arabun te kullu atin qarib ho ga worni ke kentin deyin ugine tandonga anga tandonga bane boy saga halle ko ni gantari kamun kabiru tanga bin kabu kinyan tinda kita ya sauna gaditi anda wugine sire bi kembe gallana kenta alla to ni la garay de la akmon de kata la garay ay la garay kliyes bismillah wallahu والله Allah taala do Quran danan yani ti honga يعملون kin gullini on wa qarna ta'malun aga kin gullini قل karamo ni wonino ibn suriya yahudi yani ira tirndi Allah farenda tirndi wala Allah faren tirndi tiyalli kolli ni ti wahay malika din di wahay Allah farenda daga ni ati sayyidina jibril yalin di wahay ati jibril ati yaw ati jibril no ko konneni man sawura aru yangan kate ngorni gindai mikail ya ga worni ti wahayga o kuni tongondi ni basa khairin qibarin na kenya maga kamen qibari warjagan qibari sahan qibari musalahan qibari kenya maga gindai kenya da ga worni onyor nandi na kedi nga jibril on ta khalli adib keni digan kurumbay yahudi akasuma ke koni bismillah قل Allah subhanahu wa ta'ala ara jabun kini jabu be awwalan galan tenni akko tenni awa digamenta halle
صارم وبتار وسكيت يا رسول الله يا موتني دغني من كان هذه يمي بيغاندانيا عدوا قنيا لجبريل سيدنا جبريل دغني كين كمان نانكراتي بوتومبيغا كين كادا فإنه هذه جبريل نزل ayana qur'ana yang kandini anke sondo men kamani Allah taala ya mariyenga مصدقا qur'ana ni tungundindane kitabu dangani ngo awa qur'ana kane وهدى adi qur'ana ni kandande ya وبشرى qur'ana ni nyagalindane tungundanunda tarjanne agrama kene jibilu gani himbe Allah ma ayana kenya Allah ra warai Allah dunya wanya qur'ana hagani himbe ara ken koni بشرى للمؤمنين مصدقا لما بين يديه أو ساقني كتا يخري على جبه هنا أنكرتي بتنبويغا أكيندي منسو أو ساقني كتا من كان يمي بيغندنيا قني الله دنغني أدو الله ملكان دنغني الله فارون دنغني أدو جبريل دا أدو ميكال دا فإن الله تعالى قني يني كافر ننسو دنغني الله كافر الله كاهرين سوكا من دي الله يقني عظيم كبيرا أبوتك اللي ناكوي الله قنينا arufa mun balin su kan dinga ko sire nyugo ko sire la yatabadu wa la yatajazza kama huburen kahana la yatabadu wa la yatajazza hobure anta tagandi ni hobure zuna hobure ni na honni nyaari honda kinga la ko sire nga la yatajazza wa la yatabadu anta tagandi ni anda yugo ngaw na ho utari na to no kenda sunno de ara kenga kuye ora kenga dutuki aye ngena mikailu yayi nda jibrilu ya karatam amunenga hi kira jibrilu ya maati alla dungenga wasere anga nda jibrilu ya an to ni alla konne anga nda jibrilu ya an malikan su konne nanga an anda jibrilu ya qifarun su konne nanga haranga o musa be konni anta kini memuda an anda jibrilu ya anta jibrilu ya an ata mo mikailu be wanta kini me wa jibrilu wa mikala anta mikailu qanu na jibrilu qonna ngani kel enda gela parce que su ko mandi la yatabadu kini wal halaqi na qore ngam khiya يا سر الله سبحانه وتعالى فارندا أقول يمتون من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب سري بيغا نول بانا كونين كده أو بيغا كمان تيندي دي كجان يندا نغا الله ولن كنت بكميدي أنا سقنا أنا سودر نتا هلاني يان كنا هلاني ياي أنغارا أنتي أنغا تامهم بيانتا كنيمي kem mo bane yani yahudi ando nasara oku nda Allah faringa nda Musa yi kebirenga ona Isa do kutunye gare anta kutunye me ngena Musa do kutunye nganda Isa do Allah faringa gare anta kutunye me parce que Allah hono ku la yatabaqadu la tajazza ngoke intake ay aswane bane ay swa gollin na ko mun qri kata Allah bane na uma na kumun kari kata arjanne no latun de kutayi igolin kinyi anga tangi bakameri bane kin no kosu tungunda kuyanga anga tango himbe himbe antakinga oska amakin kanda agolin dikenga amanya markin on tungondi di annabi musu qifarun su kitabun su malikanun su Allah kananu Allah kum qur'ani suqanu uganda karabo wundi arjanna wonu imbe mon ngoke intake anga taw himbe antake nyime هذه هي القاعده جبريل arabun kanne hitukui malika ni wa togoni malika ni ngume khore kinya togoni
ibn abbas wa ko ni tafsir ta wa awriyani ti allah ko me abdullah tawrin ki ibrin kan ni mikail ani malika orin wa to yi aw qarni qur'an ni mikala adu mikail qira'atan sab'iyatan rankitu hil sonyi rukidi na ku malika no hilla asisan allah subhanahu wa ta'ala ara taga honu ingarin tagu ara ahin kiri ku hilli ay sonno mu ngarni ti himbe ara kempingini sigidna jibril ba ayada wahay mo yankana ande be nyumundo ke faru wahay ke sonno mu ngarni tikini na allah tu nan tinto allah nan sinu na ngarin taun kita ngarin taun nyimambali mikael hatun wa birne tikebe ga harakem pingini ken ngani kamate ken kunti honun kabare khairin kabare hatem birne tikeni kampo ngarande wono angaro birne nani hatem mabri koro birne na yeso no mabri kebirina alla gara kunkini hillobe yangana bane wutugen na bane to ko sorno mi halle na'am bil munasaba ake alla gara kebe go siza i hamminde ngo himbe kama ala hayatin ngarinta on ko ni ganyana mo hatenga birene mo yahuriya kingini akbaren sonno membira mo akbar ndakeni يعني كل إناء بما فيه ينضح يكين سنين نغره نوم قام حتى بلا مغسرين لكن بروبليمو كين لكن مشكلة أو كين هو هم بمعاناة لكن كان سنمين بلا مغسرين كين بتا كين بي سنمين كرات ديجا أنيمي وهكذا ملي إنترانا ميتو إياني هوندي كتبانه إياني هوندي يو haten dano sondome halle sondome ngana nambire ke birenga haten bireye ana barakenga wonti kenda azhud himbe ga wa mo Allah gara kine ana ken to on ni golenya Allah khidmandenga Allah batiyenga كيا سبحان الله ساجنا إهل لكوني لقد والملائكة وملائكته أسوكني أتلا غير إهل لكوني بعد الرسل أتي وجبريل الصنمون برين سابو الله لكن كني ميكال حتم برين سابو الله لكن كني أتلا غير نكون إهل لكوني بسم الله ولقد أنزلنا آيات أتي ميكائيل أو كوني مغود سانتو هلوكي أما جبريل كوني مو سانتا غابي وكينغا دي جبريل كنا كوني مو سانتا نيغوي جبرائيل 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 لام كسيدا كنا كوني مو سانتا نيغوي بسم الله ولقد أنزلنا آيات أباجو كتنغندا يغبي ينقندي كتنغي مولمينيا إبانغاندني وما يكفر بها يعني ابن سوريا كبيغتي أنت جبريل أغني ميكائيل أو تغندي ور حيغا آية غبي كينغا ني ولانغلا ناديغا ميكي ساغاني الله فاري وما يكفر بها هو عند كافر وتقوايا ما كانت الدين بكانوا نعم سروا دعنا نقدر مكيرا أو سجنهم موسى على فسوق
سرين تهو مكوهم بأنقض الله دقامي بسم الله كلما يلي يكون كافر أو تي بري هو بري ahadu iganda alla lahdu lemma lahdu suya nabadahu fariq jamana serin dinya ke lahdu ya gilli yahudiyanun ni yalli kini kum mogonga aw gilli ka ya umma lahdu sugaydu alla naga ko nuna ken to kono ay woni mani nan to woni alla farenga ay woni mani umma gambe ko wondi ay woni mani umma ka hilla ka panun de mamme kama ay woni mani on to woni kitabin suya ko onda ko hono an kundi ganda kenyana bismillah bal awra aktharuhum yahudi am bogabenga inta tungoni ninde rahi ko nandangi walamma adibirambe ja'ahum rasulun hare gani yahudi anumma indillahi allah hingani muholamin ya hare aran nakringa li ta'zim hare began ora hare suya bira ke beke hare gariya hare gani tungundi nanai kitabu do haru dangani munga inindini nabada fariq jama serindi gilli munga igara kitabin gini kunga kitab allah allah kitabinga tawreta ila siri halle allah faringari ugabe widi kenda tawreta siri halle na sabunya na saram palen mani aw tawreta di mogobe allah farin pilli bange ke mogodi anga nabara ke ngure nanda kitabin saram palle بسم الله كأنهم أدي أن نجقم يقوم لا يعلمون أو نتنقوي ما ياتو إلى أن يقوم يقمد من المغان كتو كسان تنغر الكتاب الله فاري اللي هالي عبد الله بن سلام رضي الله عنه يهودي بانم بانو بي الله كهيا رمضاني ننتوبي أكن تقوادي أتو والله قلنغر الله فاري نغرين يغينا عنداتو parce que mangu to be sante ngani anta bako ya ngamre o kuma mundu rondo ki na waro ko woni o kasimono hawan o yimi nya nga saye banin da tunan dikene bismillah واتبعوا ما إذا هون يبتو تدلو الشياطين شيطان وكين قرنا ملك سليمان هنكم بقاتنا وما كفر سليمان ما كاهرا قولي ولكن الشياطين كفروا يعني كافرا يعلمون الناس شيطان يوسرون تنيني كروتنا وما يوسرون تنيني kenga yanka على الملكين ملكان باللي كما قولوا قرنا على الملكين تنكن يقوم باللي كما بابلا دينغرانا بابلا تاورا كنيغاني لنجي او يراك جمانين دuna ko tadangi ni hanka kore mi wotni namruda be ga yino arabuna mara dikal ayyam dawilha bayna an-nas lengi iraq rezo yuwani hi qasi gabe ga yano halle batta qasu yano halle an tahare irza ko ibe kaka bismillah هاروت banen togonni haruta banen togonni timarut وما يعلمان ko soro hilli walma ko malikanu hilli imanya igo yimbane sutu من indini أحد yimbane su حتى يقولا hilli gandati إنما نحن dangani no kulla ko sabuda wotni oko فتنة ko ni jarabe nyede ko فلا jarabe تكفر nyede to go be go ma to jarabe nyede ma kharade ma kafirawde masa akarangen ni kafirawni ma dabar sere be ganda bara ma na maliya ma garin karangun dia to an karangun di ويتعلمون ما كبرنا أقرأ لمن هون تواغمندو منهما يفرقون به بين المرء وزوجه أري يغل من يغندي يقم فتا يغرندي كنا هتا وما هم يقولنا أقول ميدي الله أتي كورتين دانو منيا بدارين تورو دانو تكورتين يمباني سويا إلان تسري تورو تكورتين دي ما الله كنا دبتي كورتين ني تونغي أنت قتل nga korote batten tada maganta Allah kan dadme yani antara aranta honya na tidi Allah ganda serebe lawara ken kamane hin wallahi agama serebe lawara anta batte bakake
nandi tunghe anda nesin so nandi senga daga alunga awa alla da amalunga alla da o anda nesin so ko sun gari ko sun ka brawo awono tunghe ni alla ganda himbe lawara kimo lawalle andaro himbe do ana awahi himbe rinaga awa kilendi ma kata kinga de alla ndo lawara bismillah ويتعلمون ما إنهم تواهم يضرهم himbe gawi torno lawara ولا ينفعهم andina na lawara de kinni mani krote ولقد علموا abati ikanyi gara tudi adi yahudi anunda tudi tigi لمن nandi yemme beide اشتراه agara koroten suganni ما من خلاق kebirenga takenta له koroten sugandananda la kharade wo kentu tigi tigi kendi mo gosu wa sugandi ولبئس ما ati hombono شروا أنفسهم inni nyonginum parao tikenga na kharau na awara kisiem parao awajahna balloinga na tuagum parao ikrotinga bismillah لو كانوا iganyana يعلمون igaw kemtu himbe go la gara haqiqa ma ma subandin ولو أنهم Sulaiman alayhi salam ke aya yahudiyan mutine ti Sulaiman adi hawa Daud ti albi nyumuhi ti korote ndanu ne ta albi nyumuhi hanka wonu ngeni ti Sulaiman hanka atagande ko korote ya kamati mazinya nyamba sering apa mungkin modi tu Sulaiman ni magicien ti hanka ba ada albi nyime ta hankan sabatun de ti magicien Allah bihi bo Dawud ga tigani tunganyu wonyi albi nyime bo Qur'an de Allah wa sabatun de da Dawud di ha ayre me Sulaiman albi nyime kebirenga kesadi ahi gabe alquran do daga yo protein dambini kata Sulaiman ya kamo a kemmo o kentum ayake bonnan ka hutai ikunyi me maga asre i me katla garina to o siren tono na utu gari an me himbe sire an la garanda ke sugandi kel oyi ijuku bunun tawo iganda qarante mbatnu oyin kana tunda bate Sulaiman ki ni alayhi salatu wassalam jinnan do shaytan ila tuwa burundam buku iri sank serundo mena ko mo yele man tuwa onku ngada gide ngutu alla ya serunya gala komi kani anna yi yala komi ko selengri kundi menu Sulaiman ay ya wi seru ko mo be igidi ken kama mo be iri jonko ke mo na be kharanga mo be Allah kitaben be ga wi naga kingani Musa kitaben ga Taurat akanu imagari kingar halle parce que hadamare min diga mo badran bim banal hadamare min da kin hadamare min mi tabi'a bo hankama ngeni akitem bay demo munyen kaba ken woni sengada ara heren su dabari ken mo ndambe ga wonno ko noko ara gapen su ko homa mi asusu agondo ko noko be ga wa ma noko duntenge hankaman ta uranga wonno ko be ara kumen kutuno ara suburno ari hankaman korna benta akam ti Allah tangayenga shaytan ko wani iblis ay angani shaytane Allah take mu ni ti Allah yi dande mo keda anna mu ke tage hillo kan damma ka aranya ken sabuda to o seke bani na to sillanga ina ken qara ina ken ina sinu aranya ke sabuda fa iblis ay golle ara hoburen sanki Allah an wini menda ka homi taga honda dumini Sulaiman kiyendangi andallah
atun Suleiman tawran yereya akorna men yereya nandalla qarnu mille kabe sinen dangi ila kummen sogono kinno kendingira ya ibulisa wuce ndenga ara non ko iya ila kummen sogono idiga bu gapo ko kama asulu ko mo wanambu ya ibulisa ra sanki kari Suleiman ga ho yana anya ti kuyai mana gulle ngari kan ata onde ni kuya kam kebiren ay mi am nan nya hoy ay way hayde wa khubri ga sanki kari ana riga kunyi na ga jongo ko sirenga ngari buaro banga tan na ngari kenna bonda kinga iti ja an ni mi mayo ja ni ko batran ponu ya kama adu kenna bonda su an ni mi an nyonga buga ma na dikeni batran sire na allo onda ma na du kota ma adu kenna bonda on su kiani o kortenda bini kata sigina Suleimania ari bono yesu an gimi wato atwana taqenda da la ken sabuda ara Suleimanu ara bewtay man ni an gimi ba karna har sagende inde ken woni an gimi be konten aga sago hoy himbe dalle ganda ga ma aw ko man ho golli ay mi wata sire kebre ga bewoyen abangum billi so asura menyi kuma yo kortenda bini kata Suleimani kera sabu Suleiman ama korote dabari ama kara ama sire karamundai Allah gara koda mo beta ke mo yani adi shaytanu kunyana adabar kunyana sarun tundinai ado malikanu hilqamu qawno babila wo yankana no harut ado marut kun kana ri fitna nyen wo sarun karam dinai ngebo kan gare sa nanda randa ko kun yo ko malikanu ikiyam wo yere maniro kedi wa kibran ken kesanuno aqam min al-isra'iliyat dehunde sumaga malikan hulliyani ini adamare mum bewu Allah jomme na gane adamare mum da Allah darno wa Allah qasinyana wa Allah ti dangani himbe gawi di ngana mi lagari ay mi qotoniya iti kendanya Allah adamare mum nyonkilum me arakelli di iwo yankana ne lenga iwo segene ama soro himbe halle illa gari dolo minni illa gari jenene illa gari serenkalli e ko malikat iti wo segene ama soro ma yo Allah ji da gebringa kammo ta Allah ngara himbe go to ngin ya homa ati ya hayen sharti na glogol la kannenga na ga yang kadi grinde aga kannen kama duna tidien so aga yini no la gara ko da kimbal may ha ma tirige tikin holo di alla da kunya wara wo munyendi wo surun karam ni ke to obre ke dingray o kurwa ni liwadi mala kulli hal islam on ta dum tikiri way Qur'an di Allah go malika num ma ko to mo be kendo kenta bal kiramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun adi malika nun andar Allah ma inta Allah kutana ya marhinga Allah ga ni warahime ne kenya Allah ga taga honu be nya kemmo ya kon tabaka kuni kemmo nyana ko
sahamo asasi suntai har ginde kharamon no radi gamen ga wondi ga fil haqiqa digamu ko e dangira tay na kharamon no kunna lamu tiwa sahane tiwa sini mo mais dangira tay mebringa Allah gara ko mo beta o atoko kunu ba ahara karanke ke ngono kinga konni wa ma anzala alal malkaini sun kanu hilli babila harut ado marut Allah ra kotin to ahunya kadikuma ke karanke te sab'iyya karanke ngiri ko ya kebrenga kingo awa digambane ke di mana muslim ala kulli hal malikanu nyankaye kutaye jere dolomine ngoy kenta sahara mosuka ananya malikanu go ri akane ma yisiru tuni babil onga setike wal matun ko nyu hilli no to ni ke to ya onga setike na malikanu nyankaye na ayo Allah kuta ken sabura kenya kem madda ki tono ma parce que na akatura na katurni anga ni amabugo no qusu maganta indal yahud anga na katura na katurni bu mo suntai abu mina abu yahudi no nyama bal akun mo ngabeni haramo gorulla kengadi koy imam ahmad ibn hanbali mi comme baydawi mi nganga na katura na katurni agri yahudi no nyama wa yahudi no nga konta itikadi burenyi wiya kumo ndambu woto ku konni na kido islamin bakrendi awa malikanu tangai be ga koni nan dinta hu burenya na iwa munda na hoygo kita oso no menga kenga kimda kendi meo me otin konta kendi serena dikebra iblis saga na'am iblis Allah gati illa iblis bani Allah da kan buwadi kenin nasina la yaqblu ta'wil ati malik ona iblis ona nya malikan on sai tikinga me agara kan buwari bana ke birenga sura nya ma bani ona nya malikan yimi Allah gata buwari kan birenga buwari onda ko malikan gullenya ke ya Allah mi businu yindi Allah ni waratina nya way wonu ngula o ngana kamanda kana kibrenga fitina ni wali bismillah ولو أنهم أغني يهودي أنما آمنوا إغان تغندني واتقوا إغان كان علي لمثوبة كبرنا مني يانا كبرنا كيني يانا براجي ساغا ساغانتي من عند الله أقل الله تعالى خير كم براجي ساغا ساغانتي هو أغام بسنوندا كانوا إغان يانا يعلمون هسرين تو تغندني كم براجي ديغان ساغني هو كبي وقت كينيام بسيرا كيدي لا ممكن القسم والله كن ينا براجي قوري ينا براجي قوري الكروتين مني كروتين مني مني كروتين diga mo ani magollo ani akamani mo alla tanaddaru notay yen kortini golli ani madigami ani akamani mo alla tanaddaru notay kinyo to woni korte ibra kin golle ado ken digame akamanu ina kananum patatay ina yagellem patatay ina toran lo serundo menagatay ina watten kinya serungatay ho gan hobre yuwa gana tay Allah gana himmilla warida
yin korote akiten kani maniya korote ni wayi a haramtendi Allah tana darondingo digame ni Allah tana darondingo golle o golle di kem paramtendi anga na nyaka keni hilla kapina na kara kem paramtendi na nya keni kahira ayo fiqh gum hasa idangi tay etiyallo na kara ko sabura korote ndanu ngana serebe koroto ngara o ken kamanen korote ngirni da yalli ken nakamo jamatu kuna aneti kempiti basia ginde Allah tanaddaronte ganta kendi adigamen ko ni wondi ado anyendi jaman boga benti koroten ngoni to nga way anta gebe digan siren gabe ngono ayan gabe ngono himbe go yina sabu na koroten girndi baka anil mashhur baka koroten yemme ma ayan gabe ngono digan siren gabe ngono himbe ga girndi kibriya wasay ngo kendi hobure ndanyana na hobure girndi hobure zo hobure businda buyangini ken digan ditandeng بسم الله يا أيها يا يمو يمو بينو كونغا تونغني لا تقولوا يا سير ان كنا مغاتي ايوا الله فارن دغاني تي on nagana de ngona ma ken konin de ma ko ni ko mo kodi parce que yahudi anu nyani Allah faran qilligi aw islamin ngara utudi bate islamin ngura amana sirenga go yahudi anu ngoro amana burenga islamin ngoro on nagana ko gomi on nagani wala fare on nagana ay ku ngoro e kunda arga min arraunati o qawi anda wari yahudi an sire ana digame be wuru hilliga way wure bure be ga way ken ni la burenga keda ko kem mo wadi Allah islamin da khama ken ko agun ta ko ni ken kanne magade nga awi de mani ho bureki yitini ginde hare gandai Allah nya tundi ni anya ande ko ke ko nada ay me sorunda jo baywa ko ni o ko ko ni ibe be sabura hare gandai Allah nya ko nada kibir Allah hay gana kara afara un sabati yukumma dungi ujan sabati kama وقولوا أودني كم فراغيني انظرنا حين دكتوي واسمعوا أغمغي يا مرهون غدا خراكيا غودي خراي دغامي كتون وروح اللي واي أنكم تاكون هبره خنما أنكم ناكونيا أو نغانا يكون ناكونيا أو قوي خراكين تون خجا الله فارندا حين دكتوي هو نانينغي أنو تلموندي خراكيا مغودي خري خالي كتون imranga digame ngana ko anna buguram pay ko na ke konni khoburu nyaga nda konni atono de indaw sire konni de amma wade siza te hunu benu nga woma iwo alla to on sa nawre to gabe wono sisa wo kitundi o wa konni asuni kayne asuni islam gollo gonde asuni alla farembe gonde asuni yahudiyanun na burenyi aro yahudiyanu ngoreji ku joppe gilike wakati ku joppe anna digame ko wuru hilli way wure bane srendi bane ni angu ni mega ba ko ni mana be sabura
illa waqti allati an kunnanti alla fare o hay nibe ala kinya kida ke mo bane gani lengi ko gabe awono sandi gabe wono kon togonu asu mislama ullo ndeye asu islama on kayde asuni yahudi anu yana bure asuni ya golle asu yahudi anta islama munda antarna kanu anta munda antarna kanu daiman himbe go islama on toronta ina kenya ya zawura honu gemundengadi ko ho asabatin dengao nanti ke kanan ginne yahudi anu nyi agurinda iri ya jubandi ida tono net inta kobono inta yigana antorni debendi antorni jamanendi baye ndo so lamur no kata kay ndanya alla no kusini toram walil bismillah wa adabun adi yangan katayo kafirin ndangani ken torantinni ما يود الذين adi yamunda kanunu كفروا kunga kafirawo ille kitabe dungonunga illa kapanu nyimenda أن kanunu ينزل alla nyankanni an kun silaminu ya illi khairi bane nangira akamanga indamunda abadan kitabi ya yahudi nasara illa kapanu indamunda silamina misqala zarra khairi kita wahay ado kentana والله تعالى يختص من أو يمن قرقرني تي أن من يماغونا أغرى خانو كندا على دا قانون أنكو نيني كبيرنا أغانياني الله تعالى وسنغون داون تنغنيني من قورنغني أرنكم لكم نجوي أما خير كنو أرنوني الله كم سري